Ditsela tša Nkomazi tšeo di ile go tša senywa ke mafula ka bjale tsela e butše gore meetse a kgone go feta. Malapa a go lekana 14 a ile a angwa gampe gomme a hudušetšwa holong ya kgauswi se morago ga gore mafula a senye mengwako ya bona. Bjale badudi ba beile moganya phatleng go hwetša kimollo ya mašeleng masepaleng wa bona. E sale re itemogela mafula le ga bjale ga go thuše yeo re filego yona. Ke nagana gore ke ka lebaka la gore re kgethile mokgatlo o sena go le taba le rena ga bjale re bona re kgethollwa. Masepala wa Nkomazi o latofatšwa ka tšhomišo bošaedi ya mašeleng ao a swanetšego go thuša setšhaba. The municipality went and created a center at Gamhlushwa where they hired a marquee tent that was costing the municipality an excess of 40,000 per day. They've used that tent for 9 days, and the municipality has incurred an expenditure of almost 360,000 in just a period of 9 days. And also there are other expenditures like 2 toilets that were hired, and those toilets they costed us 28,000 for 5 days. In total, the money that was spent by the municipality is 475,000. That's almost $500,000. And this money was spent irrespective of the fact that there is nothing, not even one thing that the municipality has done for the people of Nkomazi. We should have taken that money and assisted people who have been affected by this devastating disaster. Fela, Masepala o phaetše ka thoko ditatofatšo tšeo. It's very disappointing to hear such allegations. They are unfounded and it is not true. It's far from the truth. What we did was to get a marquee for a week because we had to set up a place where we were trying to assist the communities within the jurisdiction of the municipality. It was at the stadium. What we did, the reason being that we had to house all the departments. Mokgatlo wa EFF ka provinceng o re go fitla ga bjale badudi ba iphediša ka diphuthelwana go tšwa mekgatlong yeo e sego ya mmušo le ya private.